Ndabaramukije cyane, ndabaramukije amahoro, mbifurije igitondo kiza kubara mu gitondo, kandi nongera nifuriza abari ku mugoroba nabo nyine kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzima, muryama amahoro, abari ku buzi nabo mu bukora amahoro kandi mugire ubuzima bwiza mu bikorwa byose mukora. Uno munsi nje mvuga kuri iki kintu nasanze kuri aka gapapuro, agakadi kanditseho ngo be good enough, ni ukuvuga ukora ibyiza bikwiye, ukore neza nkuko twama tubivuga ati umwe wese akoresha inguvu afise kandi azikoreshe neza nkuko bikwiriye. Aha rero bavuze ngo perfectionism might sound like the kind of weakness you snugly admit to in a job interview. Ngo abantu bazi neza ko gukora ibintu byiza cyane, ugakora ibishoboka byose byiza, ukumva ko wama wizeye gukora ibyiza, yuko ngo ari intege nke, ngo cyane cyane iyo ubikoze muri iki kibazo umuntu agenda gukora akazi bita job interview, kijya kibazo ukora ugomba gusaba akazi, ariko bakongeraho ngo but it is more dangerous than that, ngo ariko turumva ko ari bibi kurusha uko twebwe tubyiyumvira. Kwama wizeye perfectionism, igihe wumva wizeye ngo nzokora ibyiza gusa ndabikora byose 100%, ngo ni bibi. It is more dangerous than that. Unrealistic expectations lead to unachievable goals, which in turn lead to repeated failures. Ngo iyo ukomeza wibaza yuko uzokora ibi, ukipanga imigambi miremire cyane irenze iyo ufitiye ubushobozi, ngo bituma udashobora kugira na kimwe urangiza, bituma udashobora kugira na kimwe ukora neza, kuko wihaye byinshi birekurengeye, nta na kimwe rero uzorangiza neza, aribyo bituma wamutsindwa. Repeated failures, kwama ukora ibintu bikakunanira, gutsindwa niho twabivuga nko mu Kirundi. Bakaja bavuga ngo rero don't do that to yourself. Ntiwihe imigambi miremire cyane ikurengeye ubushobozi, ntiwibabaze uko kose, kuko muruka ko turiko turiga ukuntu twakingira ubuzima bwacu, ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima byo mu bw'imviro, ubuzima bwo mu kibano, ibintu byose bikagenda neza. Rero niyo mpamvu kugira wikingira ubuzima bwawe nawe bugende neza, ntiwihe ibintu birebire cyane bikurengeye, genda wiha bike bike ushoboye gukora, ubikore uko bikwiye, ubikore neza, kugira ngo wihe birebire utazoshikako, aho kugira ngo wihe imigambi miremire kurengeye ubushobozi utazopfushitseko, ahubwo ukazokwicwa n'agahinda kuko nta na kimwe washikanye. Ihe bikeya ubanze ubikore neza, unezerezwe nuko ubikoze. Hanyuma hano bakavuga ngo rero don't do that to yourself. Write yourself a note, I accept my best. Stick it to somewhere prominent and abide by it. Ngo bano bo basatse ngo wandika agapapuro ahantu kanditse ko ngo I accept my best, ngo ndemera ibyiza nshoboye gukora. Naho utobyandika nkuko babisabye ngo bimanika ahantu, ahubwo wowe byibwire mu mutima ngo nzokora my best, nzokora ibyiza nshoboye. Hanyuma wame ubyiyumvira mu mutwe, byame bikurimo, yaba mu gatondo yaba ku mugoroba, mu bikorwa byose ukora wamuvuga ati je ndakora neza uko nshoboye. Hanyuma numara gukora neza uko ushoboye, ibyiza wapanze, ibyo intego wihaye kuri uwo munsi uyirangize. Intego wihaye ku ndwi uzoyikora uyishike kuyirangize, intego wihaye ku kwezi uzoyikora uyishike, aho kugira ngo wihe ibintu byose birebire binini by'imigambi minini ntuzoyishikeko. Ihe bike bike ushoboye ubikore. Muribuka ko twavuze ko ukeneye gusaba ubufasha azobusaba, abashobora kumufasha bakamufasha, ariko intego yihaye akayigerako. Hano rero banditse ngo easing upon yourself will increase your well-being and happiness. Ngo gukora ibyo ushoboye kandi ukabikora neza ukabirangiza, ngo bizotuma wongererwa umunezero mu mutima wawe kandi n'ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza, aho kugira ngo wiherere ibintu biri birebire cyane. Unrealistic expectations lead to unachievable goals. Iyo wipashije muremure nkuko abandi bahora babivuga, bituma udashobora no kuwushikira. Iyo wihaye imigambi miremire cyane kurengeye ubushobozi, ntushobora kuyishikira. Rero twipangira ibyiza dushobora gukora kandi tubikore neza, tubishike ko tureke kwipangira imigambi miremire turengeye ubushobozi, kuko byoca bituma twicwa n'agahinda tukagwara mu mutwe, naho tugwa indwara iboneka ku maso y'abandi bantu, ariko wewe mu mutwe uzokwa muhangayitse, uzokwa mubabaye, kandi ibyo nibyo tudakunda, ibyo nibyo tudashaka. Dushaka ubuzima umuntu aba amanezerewe, aruhutse mu mutwe, aruhutse mu mubiri, aruhutse mu mutima, kandi nabyo bituma abana neza n'abandi, kandi akabana nawe ubwiwe neza. Murakoze cyane, mbifurije ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, mugire ibikorwa byiza, mugire amagara meza. Murakoze.